jeste zelen naći Mr. Proper ovdje. Danas započinjemo serijal stvari koje niste znali čemu služe. Vjerovatno ste mislili da ove rupe na vrhu ili dnu telefona služe da telefon dođe do zraka od vaših gluposti, ili da možete tu da turite svoj minijaturni kurac, ali zapravo ova manja i okrugla rupa je za slušalice, a ova veća je za punjač. Ovo čudo zvano čep ste vjerovatno vidjeli na vrhovima flaša, možda ste ga koristili kao fidget spinner ili kao kondom, ali on zapravo služi da se piće ne prospe i da ne iskapi. A kad smo već kod fidget spinnera, možda neki od vas ne znaju čemu oni služe, možda ste pomislili da se s njime priziva Sotona, ili da je mašina za proizvodnju autizma, ali zapravo on služi da se vrti i smanjuje stres, iako bi za to bolje poslužio ventilator. Nadam se da ste uživali u ovom projevu od videa, vidimo se u sljedećem.